želim da otvorimo skup, pozdravimo naše goste, naše junake iz Berana i Hercegovine, koji su prevalili put od 30 i plus sati, da bi nas bili ovdje sa nama. Također želim da se zahvalim svakom pojedinačnom od vas koji su danas tu, a onima od 100% Srba koji su zajedničko do nas biti došli, da će bila Bog pomogla. Molim vas da se držite ovako na ovoj polovini trga, a to je trg je naš. Možemo ih pozdraviti sa našom parolom, već stoji skoro. Ne damo svetiti. Sveti je! Ne damo! 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 Sveti je!